Grand kondu adi. Découragé ko fatu ndewuda. Ala men kondu adi sa découragé kenia so ngemen ka. Grand ala odi inshallah. Ta haylu hore do men anda kondu adi wala men kondu adi s'il te plaît. Petit don doit famu de piji kono to. Ara na mi explique non. Ande sa yi den dogi do Conakry ari jodi ka burure do kombo wadi dum ko bama ande fo business ji men fop no bloki e ngarti do e woni do dande petreng na dum non fo satta yan ko ti dogi kon mi nana kadi baabe ngan no feti no yaltini e sarne no haylo andum on gram baabe ma feti baabe an feti no yaltirni e sarne nen kadi seke mido jibi yoti ko kondunge Grand non tigi kon tigi yettitirde no non yoni ko mi joda babe ma feti babe am feta bama kadi yilto wana ko wadi kon ono nginno nami jodo mi décourage petit kon mi courage anto e aduna kon wolnela nafa on ngoti courage anto ngamani yakune ngalla o sa yewta le on tigi andata sa jodi ke tunga fanki men peto e ma yewta le men kon no me ngande mi yewti on ay mi on marando la solution no grande mari souci bidiada mari souci billahi bama guerien do nani no bama guerien mon dieu bama guerien billahi wallahi Allah walla bama Allah walla mo ha walletede haraminge makko me yidali parce que nyande me yidi wo yo luttu ko kaso de grand so lutal kaso wal yo luttu ko kaso nyande fottude nge bama o billahi wallahi grand fena nal mako en jibi na bama sa yi on jibi la jibi ko kanko jibi en fo jojini en tapi mawdo seke neddo goto no sonja équipe yele ko ande e yirde ko anke wonde do susta yade ko nakki few hay mijo to ngi mijo tako e jode de burro do mamudo fus ala do kay ko golle ko grand male joden do andi fi yonnum dum do foko bama wadi grand jola no dele depuis mi wola no mini life mo on do ukade mo na vrai yagal no sa nani vrai ko da ko mo grand si men nanal ma non conseil ma jonno yalti no retombe Taiga kokonga mala Eba Néné No Wely Eba jaw madame hanki wo yono ton ni wawali wadde programme parce que nous dirons la harima après les consultations et franchement mes félicitations. Mes félicitations quoi docteur? Bien sûr, vous êtes enceinte. Quoi? Bien sûr. Hande ka wondon do ko redu de mo 3 mois. Moi? Oui. Docteur? Oui. Ni comme redu jo? Ka redu de mo 3 mois. Comment est-ce que vous n'avez redu harana? Mais madame ko consultation mi wadi consultation résultat on ko dum don golli hande ko redu de mo 3 mois. Mimi jomba do balta wa moi. Kono mi waji tawande redu de mo 3 mois. En tout cas min ko golle anden ko mi wayi kon ko dum non mi wadi. Au résultat on kadi yaltiri non madame. Docteur kono no mimi gerre non parce que non na modian yetan dure. Mais attends. Ça peut comment ça se fait? Comment to wono da dum non fo? Docteur mi ngomo yeton. Hari mi do soka en prison. Mi do sokki no en prison ne bal ko mi yalta ton Allah okki mi gal dewgal mi jomba. Joni mi jombe mi yata ko mi redu jomo 3 mois mi modiam me wondala e moi docteur. Bon malheureusement ils ont andi dépôt no heba effet du surtout quand on a prison ton. Parce qu'on va donc no wa wande bon on duma donc parce que si wodi ton tay comment je vais dire ça c'est une contamination qui donc hawri ma forcément tu vas tomber enceinte ara sûrement que ton hebuda dum docteur enfin ça fait combien de temps là-bas mine bi ton go docteur sûrement c'est là-bas que ton hebuda dum mais mi kono mi wawi werta non sande dum do modiam c'est ko
mi susta anon sangol dum do moja mais nyande wandi dum do kono mi gerdata parce que si tay ko mi andi on ni ko mi andi on woni baba bi do bayle mi do andi pelere tela na daga ko hara dewgal langal boni mais écoutez madame on besoin que wulugol fi dum est-ce qu'on famille avant tout ko modi mon ko dewgal kadi sunna e fari la woni hakkunde mo yewtemo expliquer mo faama en ko gorko bien sûr mais dum non no satti mais yewtemo ko laabi taw suudu est-ce qu'on famille ko dewgal no yewtemo ko laabi ko quel que soit peu de x ko modi ma ko faamete kadi sa expliquer ni mo laabani mo franchement fuso ala ko wayi mais ko si a suudimo o nyande o andi wonta problème mais ni ka wonda do yewtemo fam c'est ça min ko franchement et prends soin de toi du courage c'est pas facile c'est la vie ko adnam ko ni mais comment mon là expliquer non ça peut arriver à n'importe qui wa hebude mo kala arrêtez madame s'il vous plaît arrêtez acce wullugo tella c'est pas bon ka wonne no hande si goddo nen de wonna do il va penser au travail est-ce qu'on va donc désolé acce yom yewti do modi men écoutez s'il vous plaît allez venez on va aller ensemble venez madame arrêtez s'il vous plaît acce wullugo Néné jabatani wele Néné jabatani ananani wari Néné hajja Néné hajja ne lila yomi waru sina maɓɓe e nder ɗum e neliɗan kadi ɓe ina mitti daranda ka dewgal makko ɗum e goɗɗo jeeya jaalan ɗum tawi pas komi karama kojo komi itto wonki kongon mbo taw accita mi anditima min gomi feeta seppu kono akri ha mamum ɗo mi seppu e nden leere goto tamina timam min omon ɗoyde ɗo mamu fappi on andi o Néné hajja nani ɗan yomi waru sina maɓɓe ko kamɓe nella wittuɓiɗe sina maɓɓe ka dewgal ɗum mi helsira komi karama kojo batine komi karama ko batine non baben teƴƴine noon mahin baben wangon mbo tawni ko min ɓiɗɗo mon an hombo min heege hombo ɓiɗɗo mon dari ɗon seppi iwgol mamum ara ha ɗo ɗon dari kadi furro innugol kadi wono wari kaarijo ko noon itti dalanda ka dewgal e Allah mi anditi goɗɗo honɗum kadi baba onon kadi acce soro an feƴini jaka mi anda babe onon kadi acce baba hey mayi je ko sama kala moni mi feta billa mi feta ko sama kala moni ko ngantila ko Amadou ni wangalani ko Amadou Idani koni kon feƴƴude bama yalti parce que an ko goɗɗo yima woɗa ufi e nder suudu hakkunde ma e Allah billahi o yalti jaka mo wari goɗɗo no yalta kaso min mi sikkuno ɓe kondanete woni amo ko Allah e koto makko yawno ɗon aventure ko ngarti ko yaltinimo mais non go wona fo andi woɓɓe kaso ngon change ɓe ka mais malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas parce que hay joni bama inna hay o sokaka inna hay o naatale kaso ni non mo feeti ɓuri ko feetuno ha kanko mi feeli koto makko ar ɗon sottimo ko mi feeli andi fiyon ɗum kadi andi ko on taw o retourni direct yaltinnomo andi fiyon ɗum sabu binta